يا شيخ علي جمّا دائي خين يجمّا إيغانو أرغمتي تينيا تلتهما برسخي مئاوى ندي أكدما أصبحي نوغني بودامتي أما أصبحي نوغني بودامتي أما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة ربي وسلامه على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أما اللي الحمد لله ميدا كتي الحمد لله gammachuun yeroo garii waan jedhan namarraa balleessa garuu isii tana itti gubannee bira dabarreen irraallee baddu alhamdulillah. garuu gammachuun akkanatti fuula walii arkuudhaan wal bira dhaabbachuudhaan isin amma anas dhaabbachuu kiyya gammaduu keessantu mala anammoo isin agartanii argachuu kiyyatu gammachuudha alhamdulillah. obboleeyyan kiyya na dura dabran qabxoolee isaan dubbatan akkan sila biyya biraatti hubadhetti namni jecha namaarraa kitaaban arkamnee barata garuu haga sammuun keenya waa dandeessu waa xiinxaltiif malee jecha namni hundi ka'ee dubbatu qopheerraa dubbataa dheebuurraa dubbataa hawwii of duraarraa dubbataa kun hundi qooda isa gahee isa gahuu isa danda'u jira nuti warri teenyu irraa fayyadachuu nu barbaachisa jechuu barbaadeeti. fakkeenya yoo ofumarraa aansee ka obboleessa kiyya Najjaashii bareedaa kanarraa kaasee waa'ee afaanii irraa dubbate afaan tokkollee tokkon caaluu je haqiiqaadha. afaan gaafa inni afaan tokko caalu afaan kaanirra wanni inni caaluun uumamaanii miti. uumama rabbi wal qixxeessee qoode nuti filannee afaan oromoo rabbiin hin kennine ka afaan birootis inni filate rabbiin kennineef filannaa rabbiiti. wanni rabbi filate marti bareedaa wal qixa. gaaftinni afaan tokko afaan biroo caaluun gaafa afaan kaanirra qur'aana ittiin qara'an gaafa afaan kaanirra da'awaa ittiin ibsanii bal'isan gaafa afaan kaanirra afaan obboleeyyummaaf tokkummaa jaalalaa dubbatanii bal'isan afaan kaan gadi bu'ee afaan waa rabbii dubbatu ol baha. yoo afaan kana ol baasuu barbaaddan akkuma ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam jaan ballighuu anni walaw aaya. sheekha keenya tokkotu masjida rasuula rabbii masjida madiinaa sheekh Abu Bakr al-Jazaa'iri jaamanii hedduun keessanni beeytanii ulamaa inni beekanii waggaa 48 kursii kanarra taa'ee masjida rasuulaa keessa barsiisuu jira jedhan gaaf takka. rabbi isaan badhaase alhamdulillah. ammallee jannata rabbi isaan haa badhaasu. waan isaan dubbatan keessaa jechuun ni'maa agartanii rabbiin namaa kennu badhaasa rabbiin guddaan namaa kennu rabbiin gartanii ummata yaa'u kana hundaahu ummata islaamaatiin baana waraana godheet barsiisaa godheet tiksitee godhee ergee jira rasuuli rabbi alayhi salaamii sallallahu alayhi wasallam. uffatuma yuunifoormii jedhamuu fi tagartee wannati taate ittiin beekamu sittiin kennini malee eega rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama laa ilaaha illa allah muhammadun rasulullah jee hunda man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi jeemi hadiisa kana nama hedduu beeka bakka hedduutti khutbaan ittiin godhamu. isinirraa namni waan hamtuu arkee harkaan haa fuudhee dabarsuu je hamtuun tun akkasiin hin deenne akka ummatatti hin ballanne akka samaa'iif ardii namallee hin balleessin yoo harkaan dadhabde afaaniin dubbadhuu je hadiisni akkuma isin beeytanu xumura irrattuu jechuu namni an muslima jee hundi sheekummaatti hin haajomtu akka obboleessi keenya tokko sheekaas jiruun dubbadhuu je kabajaa nuti walii qabnuufi malee osoo muftiin taa'uu namni taraa tokko dubbachuu danda'a. maaliif waan beektu irratti situ aalima ifin sodaatin ifitti hin dhaamutin yoo wudu'a awwalaa qabdee haga akhiraatti akka hadiisa Usmaan ibn Affaan maulaan Usmaan irraa odeesse akka rasuulitti wudu'atan san awwalaa faga akhiraa yoo beekte ati aalima wudu'a jedhamta dhiiraa dubartiidhaan dabarsi. an sheekaa miti kamittiin dubbadhaan tuni tawaadu'a fokkattu
يوان جنابا ديكنا بيته وان سندبر سبرت نفين إرجال رسول ربي عليه الصلاة والسلام مالف رسول ربي سهيد أتشيسي أتهيد أتادينيتي قباو تنور رجل جيتشو خناف يو أفان تاتي خنا فكاتي أفان أما غرتني إني جري خنا غاتيكو أما نما سدي قراني أسنا دابني أندورانا ومتوكو دفه غرانا أني ستما نما سدي كوبا كبات دوران جان أمو إذن ومتوكو أرغا جرتنا فكات baguma sadii utuun irra dhaabanii alhamdulillah inje maaliif inje guyyaa tokko Ameerikaatti ijoolleen teenya tokko aga nama 50 ga'anii isteeta san keessa aboo sheeyaliin illee noo dhufuu qaba jaanii isteeta biraarraa na waaman marabbaa jeeteen muhaadaraan ka Oromooti dhaqee beeyta taariikha qabadha duuba jennaan oggu muhaadaraan fixee ka'e daqiiqaa 40 waraabbatanii bineensa kanaanii oggu kana gartee namni cinaan irra guddaa tokko bahuu didee taa'e oggu kanaan komiteedhaan aboo gadadhamneeti namni muhaadaraan dhumatte jaa itti maadhaan jeen barshee kajarri kun muhaadaraan dhageenye bariinaan jaan aboo maali jennaan sheeyaliin dhufe jechuu dhageenyaa warri amaariffaa dhufe as ta'a barjaan ay way tanattuu dhaabbatti haya gama rabbaa jeetuman kursuma san irratti afaan amaariffaatiin amma zuhri irraa haga asrii afaan amaariffaatiin oofne ogguma afaan amaariffaatii zuuriin asriin salaatamee jennaan kaanii adda yaa nagaa jen bar sheeka dubartoota soomalee warra gartanii naayiroobii si beekutu masjida kana gama jalaa guutee taa gari deemtu jirtuu jaa duruu gartee aga jarri kaynatti mutti warri kaameeraa amaariffaa dabree kaameeraan soomalii kaan lafa guute hayya gama rabbaa jeetumaan asri irraa haga magribaatti afaan soomaliitiin oofeef magribatu azaanan amma gaati ko bishaan dhuunee kana jenna gaa qishif jenna jeetin barti ko firratti eek hoggu magriba salaannee kaanu namnen sila beeku hundina jirjiirame arabatu masjida guute illaa nu masjidni masjida warri lubnaani jaare warri hojiidhaa gale warri guyyaa dhufe gale warri masjida itti galemma amma gaa warri arabaa silaa nan beekanuuniin kaa'u gunjehu qaata komiteen itti himee bar guyyaa kana guutuu waan qoflaa olleef waan gammadaa olle dhageessee jeen aboo sheeka wallaahi hin deemtu afaanuma arabaatiin nurra buufta malee jiru aboogaa amma achi ilaalee as ilaaleetiin warruma afaan sawaayilii dubbatu yaa rabbi narraa qabiin jee bar alhamdulillah ውድ ወንድሞች የአላህ ኒዕማ ተሰፍሮ ተቆጥሮ አይዘለቅም ስለ አላህ ኒዕማ ነው እያወራን ያለ ነው አብዛኞቻችን መናገር ባንችልም ያው ኢንሻአላህ ተዓላ በጆሮ እንሰማለን ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም መናገር ያለብን ነገር ዛሬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሁለት በሶስት በአራት አጣብቀው በሚገባ ተክለው ያዘዘን አያ ቅድም የተቀራችሁ አያ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا ዑለማዎች በግራመሩ ሲተነትኑ ዋውል ጀምዕ ይላሉ ትበቃ ነበረ ሜሴጁን ለማድረስ ደብዳቤውን ለማድረስ ትበቃ ነበር ስለ አጠቃላይ አንድነት ስለምትሰጥና ስለምታዝ بحبل الله جميعا ተጨመረ ሁላችሁም ተባለ ولا تفرقوا አሁንም እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅ ተናጋሪ ነው አንድም ጊዜ ቢናገር የሚጸደቅ የሚታመን ጌታ ነውና ለምን ሶስት ጊዜ በተለያዩ ቃላት ደጋገመ ለልአህሚያ ላስፈላጊነቷና ለአንገብጋቢነቷ ነው እስላማዊ ወንድማማችነት በኋላ ኢንሻአላህ ስለዚህ ጉዳይ ፕሮግራም ካለ እመለስበታለሁ በሚገባ የተወሰነች አያና ቁርአን በመውሰድ ማለት ነው ምክንያቱም ወንድማማችነት አሁን እንደዚህ ሙሐደራ ሲደረግና እንደዚህ አብረን ስንቀመጥ ምን አክል እናምራለን እንደ ጉድ ይህ ነው በማይባል መልኩ ማለት ነው አንድ ነገር በዱንያ ዙሪያ እንሰራለን ብንል ዛሬ አንድ የተወሰነችው መድረሳ እዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ሁላችንም በመናዘንበው ኸይር ማለት ነው ወደ አንድ ነገር እንመለሳለን ካልነው አመትን የሚጠይቅ የነበረው ስራ በአንድ ቀን ውስጥ ሊከናወን ይችላል ببركة الأخوة والوحدة በአንድነት በረካና በመዋደድና አብሮ በመከታተፍ በመጨማመር በመቀማመጥ በመፈቃቀር ይህ ነው እስልምና ያለው ውድ ወንድሞች
ይብቃን ሸይጣን የሚጫወትብን ይብቃን ዘርን በዘር ማለያየትና ማራራቅ ይብቃን ይቁም እስልምና በቂ ህይወት በቂ ምክር ስለሰጠን ውድ ወንድሞች ስለዚህ ኢንሻአላህ ብዙ ሊያበዛ አስፈልግም እና የተወሰነች ቋንቋ ቅድም እንዳሉ በጆሮ ሹክ እስካሉልኝ ድረስ ወደ ሌላ ደግሞ ኢንሻአላህ ታላ እስቲ ለአንዳንድ ወንድሞቻችን ይህንን ሰምቼ ከነሱ ጋር ብስቅስ ለሚለው ሰው ማለት ነው ወላ ለያል ወሐመሽ ከሰው ዳዋቱ ጀዳን walaaltinimadi ba alxamdulillah nisku keentay ilaahay fadligiisa gurigiisa baan maanta joognaa walaaltinimada ilaahay subxaanahu wa taala inagu faray oo qur-aanka ku soo dejiyey bilaal iyo cammaar iyo suxayb arruumi iyo dadkii quraysh oo maka degan ilaahay subxaanahu wa taala isku walaalayey bay ahayd waxa ciyaar lagu arkaya ma aha intii shaydaanka qabiil iyo hebelow inagu ciyaaray maanta bay noo filan nabigeena alayhi salaatu wasalaam wuxuu noo faray kamida laa fadla licarabiyyin cala cajamiy walaa liabyada cala aswada ila bitaqwa war waxaad ogaataan waa muslimiinow ninkii ilaahay carab ka dhigay ama caddaan kale ka dhigay inuu fadli u leeyahay ha arkina buu yidhi ilaa isaga ma dooranin carab idhig arabnimada raba lama dhihine ilaahay baa doortay kii ma aragtay ummado ah inuu ka fadli badan yahay yaa la arkin buu yidhi kii ma taqaana afrikaan ahay kii eeshiyaan ma aragtay inuu ka fadli badan yahay maha ilaahay baa iskale taas laakiin walaaltinimada rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markii carabta la hadlay ankihu abaahindin ninkii abaahindin la yiraahdo isagoo carabnimada dartii oo carab ma ihina nin hindi buu ahaa ninkeena ma aha dhihina gabar soo siya uu guuriya buu yiri rasuulka alayhi salaatu wasalaam bilaal al-habashi isagoo addoonnimadii u soo maray Allahu akbar isagoo mataqaana dhulli kasta soo maray baa gabar qurayshiyeed baa loo guuriyey qisadaas wax yar ku idin taabanaya nabiga alayhi salaam maalin wuxuu yiri bilaal u soo yeeray war bilaal ma guursanin miya buu yiri nabigu wuu og yahay laakiin sheeka baa ka dambeysay nabi allah waad og tahay oo nin miskiin baan ahay addoon baan ahay yaa i guurinaya buu yiri saddex miskiin addoonnimad iyo mataqaana nin meel ma lahayn markaas nabi uu shib ka dhahay maalin labaadna wuu soo yeeray sidaas buu weydiiyey maalin saddexaas markuu yiri tii buu soo celiyey markaas nabi alayhi salaam wuxuu yiri bilaalow reer hebel u tago nabi allah gabar ba idin weydiinayaa dheh markaas soo fahamay uu soo orday dad qurayshiye oo reer qurayshiye waaye markaas uu tagay wuxuu yiri nabi allah gabadheena raba buu yiri allah nabi allah marhaban bi rasuulillaah gabadheena duu rabo baa la yiri markaas nimankii si khaldan markuu fahamay buu arkay bilaal laakiin rasuulka gabadhii ma rabine ana raba buu yiri anigu baa la rabay markaas odaygu madaxoqday wuxuu yiri war faatimo sheekadii sidaas ma ahay maxaan sameynaa markaas wallahi man naqaanay taas markaa waan is arkeenaa iyo sheekada dhinaca soo martay gabadhana zawaat al-khudur ba aheedo way dhageysanaysi markaas bilaal uu sugay jawaab ma jiraan arintii bay xirday markaas bilaal iska gadoomay nabiga allah uu tagay markuu aragtay gabadha bilaal wuu tagay waa khasaaradii buu aragtay gabadh markaas way tiri rasuulillahi raddaytum bighayri jawaab nabi allah rasuulki idin soo diray baad soo celiseen miya oo qacan faaruqa markaas maxaan sameynaa alam taqra'u qawla allahi jalla wa ala وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا ما نقرين ميا دينك رسول الله بارلك كاهين وقبدنا بلال غورسدو إذ ما حيف قبتان آيات دان وخسارتين بيتري وربلال وخالي هل كاسا مركا إلهي سبحانه وتعالى أستري قبدي بلال بو غورسدي الله أكبر هذا هو الدين
هذا هو دين الله إخوة الإسلام والإيمان. وحقيقة لو فهمنا هذا الدين كما ينبغي أن نفهمه لعشنا كما عاشت الصحابة الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم: ولو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وصوص لا أكارنا وجن جرتن كانت جراتني ملائكاتو كرات السلام عليكم جديس هم تابر رسول ربي عليه الصلاة والسلام. وصوص لا ديرا غافست سين جرات بر جاهل ما الرابودا كيسا دفنيتي ديرا الرادورا يا خبودا قاسي درونا مبوسو جاني خاجر خينيا دبي جران سين وانا في الراي. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر